tudot mi nu le pa ule na pol kanak dam khom chiao mo chin in fuin nan kut kan lo kai tui ni thong ni kul hluan li December ni kwa tlong kai ni khat nia chun Western Command Headquarters khar khum mi Ralkap an sung kwa le riam nga polin Ralthuam Thlak an du thlang nan Commander-pawl AA in an lo kai chun an lo that ding thi tiang dau tia thu an pe AA in Maungṭaw I na kha nga an la zau an ho tu Brigadier General Thurein Tun a hlau ruangah an hawl rero lai Ukphu peng Khawtepawl urdinga SAC in mawtaw in Datsi an phur mipi an tlanzaam Datsi Pung Phurtu SAC Ralkappawl Khua an Ngaingai SAC Ralkapin mipi Ralkap anung chingin an Pyinmana Naypyitaw le Panṭaung penga Ralkap hrang Mino An Kai rero dai peng khalaya tongzei Ralkap An Thih Tam ruangah tlanmual ruang kulin Dausia An Dawi Syria dictator Assad le Ralkap meithal keng thong thum Russia rama an tlansia THUTHANG pol le sumthleng red le suiman kan run thanding kan THUTHANG achem tiang in ngai sak dinga kalo som Western Command Headquarters khar khum mi Ralkap an sung kwa le riam nga pol Ralthuam Thlak an du thlang nan Commander-pawl AA in an lo kai chun an lo that ding thi tiang dau tia thu an pe Rakhine ram an khopi I Western Command Headquarters chu AA in an khar khum bet thlu zo ruanga dam kho so anak hrang SAC Ralkap tam son le an sung kwa pol chun riam khrei thaki pekok an du thlang tia yangong le Naypyitaw Ralkap sung kwa pol nenin thayasi kandung November thlai sin Western Command Headquarters a riam manga SAC Ralkap tamzet an ra thlengi chu riam manga tu pol chu roi swa lami hnekin SAC lam chun helicopter in Ralkap dang Ralthuam le in an run thlak bet deuh December thlai si chun riam manga pol hi azatel an kimi tom hlomok nak sivai thi tha aum lautika an riam khrei thaki AA kuti pekok an du thlang thu hlarali an sung kwa pol an ron rero asinan Western Command Headquarters sungi Commander le Brigadier Pawl nan pekok chun AA in naw hakhal khelon an lo that thlu ding churuanga thi tiang in nan dau ding a si tia khawin thu an pe tia an rel an mun pia riam mapu Ralkap an tam tuk thlang helicopter thon thiarin hruaian tum phone lo an sunga siboi thi tha an lawi sivai khal an haidayon on lo rekhat kut kebul pol khal an thuin an trot hlo lawan ti asungi tang tu ka pasal le arwal pi pol khal riam hrei thaki pekok an du thlang an commander in AA nenin an pekok khale an lo that thau ding thi tiang in nan dau ding si atimen December nili ni tiang chu kan pe thlai thainan chui nu kan pe thlai thainon lo tia Western Command Headquarters sungi tuan lai staff officer pakhati nupi chun rel Western Command Headquarters sungi ralboi re khatkal an kun noi Ralkappawl riam manga pol le an nu fa pol zone ruatin an ma rau rikhal pekok an du thangnan Brigadier General pol le Time General Joshua rangi rin an luban re khat ruanga harsatnak an tong tia thayasi boithak zet mi chu Time General Joshua in dong sip loading in thua pe asungi hauha tu Brigadier General Khalin riam hrei thak a Siang lo asungi Battalion Commander Chin Lieutenant Colonel Paul Khalin pekok an du thlang tlun lami an sian lo tika an kun hnoi pol chu ziangman an to thailo sikau tia ralboi nupi pakhat chun arel Corporal pakhati nupi chun nung dami so thai an beisai riam manga polvial thiar swanak lamjin in on hai sela riam hrei kan thak ding sinan AA an lo kai chun an lo that ding in ti tika kan tha phangi ralkai mi si kan ngam law sibik kan riam hrei pol tan tain swanak jin te tal in on selati kan beisai tia apasali asim thu arel suak December niruk ni AA thu swamia Rakhine ram Western Command Headquarters sumnak an khopi SAC strategy mun pi le battalion camp pol le an bukwarnak mun som thum luan an lak thu zau thu le toy atang sunasimi Western Command Headquarters mun pi khal
la pe dingin an nor rero lai thu an tar lang si in Maungṭaw I na kha nga an la zau an ho tu Brigadier General Thurein Tun a hlau ruangah an hawl rero lai Western Command Headquarters sungi Ralboy le Ralkappawl Khiam Khrei Thlaki pekok an tum rero laia Maungṭaw lam ve thunga chun na kha nga mun pi chu in an la fel zawi an ho tu pa Brigadier General Thurein Tun le akut hnuai Ralkap za som nga rong an tlan hlau ruangah nat tivapi tluani long fe le veivak an kham thlu tia chun thu an swa Maungṭaw rami atang sun number panganak ramrikil tu na kha nga chu mizan zing December niriat zing lam nazi pakwa le khoi ronga abu inan luak fel thei an ho tu pa le akut hnuai Ralkap rekhat an tlan hlau ruanga nat tivapi tluani long suk sau chu nirikhya umlawi an kham ri thu chun ralrin nak pein thu an swa Brigadier General Thurein Tun le akut hnuai Ralkap za som nga chu chaupandu lam panin khiam khrei thon an tlanzaami December ni sari zinga chaupandu thlenhlan tea in raknamin an kapo hian ka ok na ka Brigadier General Thurein Tun athi tia apek peya thudon asinan aruang mu a ri lo Muslim ral hrang khekat thon nat tivapi tluana longte I tlanso an tum rero tia THUTHANG ramchun an rel Ukphu peng Khawtepawl urdinga SAC in mawtaw in Datsi an phur mipi an tlanzaam Baku ram chen Ukphu peng sung baku tlang tluani Khawtepawl urdinga SAC operation fe chun mawtaw in Datsi an phuri mipi lungphang chu an tlanzaam hai tia thesi December ni sari zarteni sin Datsi Pungpawl phurin SAC operation kolam an rapok suak ruanga Khopali mipi athong tel an tlanzaam naksan si tanga gong chuai phiuma tongkung khwa le chu ko pin khwai mipi tlanzaam laka rekhat chu SAC in an kai Ralkapthuam hru terin ralphoa an mangi an maya an fe ter tia thesi operation run to tu SAC Ralkap zathum le Dautheng tu mipi karlaka kaok nak aswak pha rerawi an operation fe nak tuani Khawtepawl chu akhosenin sahim nak hrang ralan tlan hai si December ni sari ni thawa maguiram chen nat mau pengi chau cho khwa chu SAC Ralkap zarualin an lu noi inan urhlaya nunaw pakhat an kai tia thesi mipi in thinga lutin mipi nei sia an lak nuwa khwa an swa san nan ahim le himlo thei asihri lo ruanga chau cho khomi pol chu mai in lelawa tlungam hri lon ralan tlan lai si Datsi Pung Phurtu SAC Ralkappawl Khua an Ngaingai Baguram chen Ukphu peng sungi Datsi Pung phuri rafe tu SAC operation kolam chun wa phiu chong khwa le chong sap khwa an thok zau tia thesi mizan jing December niriat jinglam naji paruk luan rong sin khwa an thoki khosunga meithal puak on athang rero tia khomi pol chun an rel chun wa phiu chong khwa le chong sap khwai kho in nen choi phiu ma khwa le yua shong khwa pol khal an lu no zawi kholeng jin pick up khala ralvengin an bok tep tep tia tol sungmi pol chun an rel SAC Ralkapin mipi Ralkap anung chingin an Sakain peng tet chun khwa chu SAC Ralkap zarual operation kolamin an simi an kai mi paka pha Ralkap yebo karung timi chu anung chingin an that tia thesi December ni sari zing wang polisin SAC Ralkap zarualin tet chun khwa an lu noi paka pha Ralkap yebo karung chu kain anung chingrawrin an that tia paka pha tuan vau nei tu pakhat chun arel tini sun khala sakain pengi SAC Ralkap pukpika mi ruanga yaita khomi pakhat le nyangkung khomi pakhat an thi midang pakhat khal riamma anga tia thesi Pyinmana Naypyitaw le Panṭaung penga Ralkap hrang Mino An Kai rero Naypyitaw Pyinmana peng tanat pin sai ma u pin tachia set sinti au su chun u phiu au su chian phu khwa ti pola anol riat nak Ralkap training hrang SAC le piu sothi polin kholal somin Minau pol an insanga lu noin an kai rero tia thesi
alhana chun chamcho phung zuk nga pol vial ralkap dinga an hruai nan tu chun in sung tiang lutin an ban vari an hruai ruanga Mino pol khamlak le lolaka an riak hai an kai Mino pol phurnak ding hrang kholenga ralkap moto ading ren reni Ralthuam thon an in an kul hnuwa lu hno in an kai alhana chun sumpai tlen swa anga nan tua chun anga non lo tia tual sung mipi pol chun an rel chun December zar khatna ka khan nipi ro outara tiri veng v4 zin pisoma Thlak ro beng lo odingi fe Mino hlei ni chu an rak kai dingi mat Pung tin an ken lo ruanga le khwal kholam hlai sira an si ruanga tin Ralkap dinga an kai nipi ro Ralkap thar kholnak muna an kuat tia thesi chuwek thauin bakuram chen Panṭaung pengi dong mana khomi Mino parha lai an hruai zau tia thesi phone an tlan sile kai nak waran kan swa thau ding kan mipum khia zat kan nga hlan lo chu kan kai ding sikau Mino an tlan le an sung kwa kan kai mai ding in mai bike pol khal kan lo long ding tia in rau civil thuam hruin kholaka wakin an ton pau an kai tia dong mana khosung pakhatin arel SSC Ralkap thar training arnol riat nak rang milai an du khop an hmu thi lo ruanga December tha zar thumnak khelin Ralkap thar holdinga SSC in thu an swa tia thayasi dai upeng khalaya tongzei Ralkap An Thih Tam ruanga thanmual ruang kulin Dausia An Dawi bakuram chen dai upeng chai sako Khua khalaya tongse battalion Ralkappawl ralmaya thi hlaule tlan suak kai tong an tam tuk ruanga battalion commander hawin thanmual ruang an kuli Dausia An Dawi tia thesi achi taung pain sit thana chau antimi Southeast Command Headquarters si kut hnuai dai upeng chai sakho Khua khalaya tongse battalion commander in amangi amu dan vekin atuai Ralkap nupi fanau pol le khosung mipi pol chu thanmual kul tlang na kau hai tia tol sung mipi polin anrel Syria dictator Assad le Ralkap meithal keng mi thong thum Russia an tlansia Russia le Iran rami bom nakin mipi ating som tel rak thattu Syria dictator Bashar al-Assad chu an ram swa sanin tlanzaami kum hleili sung dauthleng nak to tu polin ne nak thantar an zar tia thayasi thong khat zakwa somsari kumisin tuini tiang kum som nga pali sung thunei nak bul hlim te pa fa apa Hafez al-Assad le tui afapa Bashar al-Assad te laltau khamchu dauthleng tu polin Damascus copy anlak ni sin atlu serwai rawi tua chun aha heu zetmi alalram swa sana tul thang si dictatorship lal khot nak hlon thak tumin thong ni kulhluan khata khan mipi in du phornak anrak to ai Russia le Iran bom nakin asatin turkhu le wanjam mangin ham khatakin arak that hai dictator asatin Syria mipi para du sezetin arak uki chumi tuarlaba Syria mipi million tamzet chun anram swa sanin ralan tlan rilrong le luthum nak nei chu chalawin anwak vai si dictator Pung thluk hlon thlak tumin an mipi in arhiam nem zongi andu nak anlang ter nak chu tharum mangi arot hai ruanga thong ni kulhuan khat kum du phornak thlu isin mipi puak koi chen khatin riaman kai thok riam kai dauthleng nak an to thoki si kum khraluan niar thong ni kulhuan li December tha chun leitlun pi thirduk di kawin dauthleng tu polin khopi an lazut zau dictatorship kut hnuai hlok nak le ham that nak arak tel tu an lung rual pi Russia le Iranin kut dung le in sise langhanin Ralthuam thon sise an bom rero na chingin Syria ram dictatorship chu anet khota atlu serwai ro tia thei dictator Assad chu asahim nak ranga Russia rama atlan lutia media tamzetin angan hi thua Russia ram chun anoi niok lau thu relin amai aphia ve media rek khatla chun asati zonga hin Ralthuam keng Ralkap thong thum lai Russia rama antlan lutia angan Russia ram leng pe tainak tlang boi chun dauthleng tu pol le Iran ram Turkey ram thoi ton tua antum thu arel Turkey ram hi Syria dauthleng tu pol bom tu ramasi
ซีเรียรามีมิไลเจ้าวัวทิ้งกระตู SOHR อันทุสอเวกสิเลท้องนี่กุลหวนขัดดุพอร์นักอาสติเจ้าจะอินทรุมทอยอรอติสีทอกินซีเรียมีปีท้องสมรุกเลท้องขัดเลจะกัวเลปราจักจีนุนนักอลิยมเจ้าเตียซีซีเรียรามีดิกเตอร์ทุนัยนักอัตลุสอบรปีสันทวนทุยวันนี้กันเจ้าจานเฮรสวกตาเตียดาวเทงตูปอลจุนเลตุนทัยนอันทันซีเรียรัมอินดิเพนเดนซ์อามายกุดเรารีรักเปตูเฟรนซ์รามีประธานอิมมานูเอลแมคครอนจุนนุนร้องโพลีอุกนักอัตลุเซรวยเราซีเรียมีปีโพลีทินสาวเลจอยเทนักอันรัลทัดนักฮีอุปัตนักกับเปซีตูเวกิซีเรียรัมเคลทูอันนินไลฟังหินเรมไดนักจะเล่นนักเล่ลุงรัวนักเลียงครามเสตียทจากระจำสักสีเตียโซเชียลมีเดียสินดูสักนักอัลลานตัวจูสมเทงเรดเล่ซุยมันกันรุนทันทางดิ้งสมเทงเรด US ดอลลาร์ท้องลีจะทุ่มสมงาท้องลีจะลีสมงา EU ท้องลีจะรุกเลงาท้องลีจะสริสมทุ่มฟังงาสิงคโปร์ดอลลาร์ท้องทุ่มจะทุ่มท้องทุ่มจะทุ่มสมสริไทยบัตจากกุลหลวนเรียดเล่เปียกุลหลวนขัดจากสมทุ่มฟังขัดเล่เปียสมงาปเรียดญี่ปุ่นยันฟังกุลหลวนกัวเล่เปียขาฟังกุลหลวนกัวเล่เปียสมเรียดปัสสริมาเลเซียเริงเกตจะกัวสมเรียดฟังงาท้องขัดเล่เลงาไชน่ายันจารุกเล่เลรุกอินเดียรูปีสฟังสมงาเล่ฟังขัดเล่เปียสมงาปัสสริฟังสมงาเล่ฟังนี่เล่เปียสมกัวปันนี่ซุยมันรำซุงซุยมันติกัลขตาติงสมรุกเล่ติงขัดเล่ทองขาเลขลุนซุยมันองซาขตา US ดอลลาร์ทองนี่จารุกสม